Kahito Shangpung area West Jaintia Hills kala ujo dak e jahar halor ke jinghap ke jingking yat ke jat hakashinong molicha Shangpung. Haka e jahar bala Aisha kathana dralyang President but General Secretary Kahito Shangpung area kilaong ba kani ke jingking kalahap ha kapor kumba shibije khatsan no phaisingi haka khandai trek yayong arhajar arphulai. Kilaong pa kani ke jinghap ke jingking kade na kadaw jong ke jingli esting katanat soil and water conservation jong ka sarkar jilla ka bapentreya kani ke jingking. Kahito kalakan tu yai ki pulit ba kin toket halor kate ke jingja badban penshitam katkum ki kendon jong ka Prevention of Corruption Act 1988 namar ke jing khlem kalalong na kadaw ke jing mamler katanat soil and water conservation ban pentre katkum kamang tingka balabha. Ikam ga hito campung area the one file ga FIR haita releng police outpost hawe to wa ur ga inkin la kachat ka wa em hapo campung manichan we to upat upar kam penkrek kam daga soil and water conservation department government of Meghalaya the ikam ki pressure group I botok pa ga overall development hapo kachang kathau I la kantu ya bor ga an o thop nya ka o himro ga legal action lebantai gini ki botok pa ya ga cing pereka ni kata ka mungkin takama de yoi te dekret tangdep way the kinsting wala naga department ta hadu po jia kamne ta sai sim kwa kuntu biang ya ki portaan o pa ka o thop nya ka you like kanu kanu ga jing jia ga snap si na kanu kanu ga jing jia ma so ya no you know